Nti AsanteHene wo ho yi sabi oye Omanhene oye paramount chief oye more than paramount chief but Asantefo no na aye no hene no oye wo hene. The Ashanti Kingdom is one of the largest kingdoms in Africa. The soul and spirit of the Ashanti nation lies in the golden stool. Each time you see the golden stool, you are saying it's God himself. The Ashanti will do anything to protect the golden stool. The golden stool is one of the most unique elements in their cultural preservation. Brofo kasem abrofo kasem say primus inter pares. Primus inter pares. Selko British amamwo nu a omo queen no anase king no a ekuro ni ye ne dia. Omo sawo parliament ewo ho anase politicians ewo ho. Ohene no ceremonial head chese on de ekuro nyina ye ne dia on de amanyosem no onfa ne hu nwram sa. Onfa ne hu nwram kra wate ne ho. Ana wajai oman na ma politicians ana omubu man. Na yeto aba de beyi obi a obeda oman nanim e politicians politics mu no omu ayeyi omu akọ efie ho ni nyina parliament ho nyina no chamber ho ni nyina no parliamentarians ayato aba e de ama omu na omu nyina akohia parliamentarians nyina akohia na omu ato aba ayi obi de obedi nkunim no ono na prime minister a oda omu nyina na no o acte se omampanin uyi ohene na akro no ye ne de ane firi ho a enti ono ye de na ko se oye MP oni MP se wo ho nyina eyepe nanso ese ni dwumadi a ye de ahye ne nsa se odi se oda omu nyina no na wada oman na no as prime minister enti no osoche omu ofie ho ni nyina enti ye frɛ no first among equal. First among equal. Neche se omu nyina ye pe no nso na edikan. Oye MP ye to aba man se oye MP. Omu nyina ye pe nanso no na edikan e ofie ho. Nti primus inter pares. Che se omu nyina ye pe nanso ono na edikan. Enti me ni nyina ye pe nanso me na medikan. Me chen me ni nyina ye po nanso me na medi wo kan che se me chen. So chieftaincy act na brofo na ya twere a ye kenkan obi ate ase nanso nipa pretend say omo nte ase. I say the AsanteHene and the paramount chief. The AsanteHene and the paramount chief. Yebo AsanteHene din ya mo din. Ye twere constitution, ye twere chieftaincy act no. Me sure say uhunu ye. Na wo ho. Na nananom wo ho. Obi ahunu ye. Mu hunu ye mo kenkan ye. Omo twere wie no mo de ma mo kan ye. Mu hunu say the AsanteHene and the paramount chief. Enti mentia say ene no asa ye problem ama nipa bi mu say AsanteHene din wo constitution ye nyim firim. Mo sim be ye firim a any problem ye twen aban kra obeba na wabeyi the AsanteHene no afrim ye twen ye gusu a ye twen hwe se obi adikan e wa brabom na oye ade na e papa usua na boni nim je wadi kan a oye ade pa no usua na oye bia boni anim but say oye wadwen se obetwena se a untumi hwe Asante Kingdom one of the youngest kingdom in Africa ha. But since say shase ebesi na yikura imudie mu yantentoy enti se wahenie abafom a bisa ho se wahenie esa se baabi amwo no monka am ho momu a bisa ho se enkrofo we ye den na maka ho abomu omo nipa ba ko oda oma no omo di buo ni nidie ema no da bia bisa ho na wadwene se ye woni oma bi a sankrofo omo nananom ye ya meme nana anye enu ti na di omaduru ba bia na omaduru no omo nana eye bibi
ama enne edi omadru baabi a me nuru ho enne yi enti ansa na obeka se AsanteHene oye paramount chief no na wa hwe level na wa hwe no so level constitution na recognize mu nyina authority no a church mu akasa aye bibia a wokan a wote ase na menteze se nipa bi Ghana ha mo problem se asantefo te ase omo problem se nkrofo bi from ho asantefo a omo obi a omo frɛ no AsanteHene omo problem o sade no menti ase babi a wo bia mo so betima kan ho abom na matena ase na mayi obi a obeda ma no na wadi mo so menyi ni se we a problem enti ade na wonye bisa na dan ni dan nyina me problem with the name AsanteHene more problem with the name Asantis more problem with the existence of Asante ade na AsanteHene yesei onso betimi aye bi mira onso betimi aye bi